Okurigirira ahari Albert Ahewa ori speaker wa Fort Portal Tourism City kandi ori chairman wa Marathon Age nagira ngu okuba hamwe bakakwatanisa n'ebitongore bindi kigenderire okubasa kuretaho obumwe hamwe no kukwatanisa otireho na no kuhereza abantu amagezi ahabikwatirine no kwerinda hamwe na no kujanjaba oburire bwa sirimu. 1.4 million people live with the disease, emphasizing the need for intensified awareness, prevention and treatment efforts. Our marathon aims to amplify awareness of HIV prevention, treatment and care. Fort Portal City niyo inombare muhango ubwo abantu abinoburire bwa sirimu oguri ahabiceki 12 n'akatonyezi kamwe oguri kusingo bwinjo mu ihanga kandi district ya Kabarore ine abantu abinoburire bwa sirimu abari kwingana ebiceki 10 n'obutonyezi mukaga kandi arengo rihanga bari ahabiceka 5 n'akatonyezi kamwe okurugirira ahakucondoza okwa Uganda AIDS Commission. Abantu abejumbire omukutebekaniso kwirukoko nibagira ngu obwa hatabazire bingi banagirira abana babo ekiretira abana babishiki abari hagati y'emyaka 15 na 24 okweyongera okutunga oburire bwa sirimu. Naturora ngu akoka kumwerero kayingi abisiki abanyakule hagati y'emyaka 15 okuka myaka 24 batungira muno akahuka ombwiro butali bwahara tokoza bongo, that's drug abuse, banywa amagwa abana nosanga emyaka emito batakahikire kugira the rightful judgment ndi kwechwera mu yakukire usanga ni batambito nke kubaretereza okubaha risk ya nayo. Omulingo nigo gumwe Juliet Tusasire okurugo muri Action Group for Health, Human Rights and HIV najimirira abashija abari kwanga kushendekereza abakazi babo babagire kucebezenda icyari kugira ngo nibabatinire okubacebera abakazi babo mu antinento akandi batina kubacebera abam amarwarira ginje nigacebera abakazi bandi bazoma antinento so nitushaba ngo nabashija mushendekeza abakazi bandi babacebere. Bitu Betty Mujungu ori deputy mayor wa Fort Portal Tourism City ahigira abazire okufayo bakatwara obujunanizibwa bwabo okushomesa abana hamwe na no kureba ngo babagambire binte biri kukwatana n'oburire bwa sirimu nko muringo gumwe ogugenderire okwasa kucendeza ahambare gw'abantu abine sirimu okweyongera na mnongo mbana bato. Harimo omuganjano ogwo mwana no muzeire ogusemeriro kubaho kandi no muzeiro tukakora obujunanizibwa bwaitu obukurorera abana baitu mu miringo yona eyembaganiza kurangwa abana baitu bamanya ngo burere buno buroho kandi bamanya ngo no kugumisiriza nakyo kikuru omu bintu ebinga buko urugendo karoro burere ko kuburi omubana abato kurugamya 15 garukira myaka 24. Mujungu nagira ngo abebembezi aba Fort Portal obwa hati bashemerire kutekaho strategic plan y'emyaka 5 egenderire kureba ngo bafayo ahakucendeza okweyongera ko burire bwa sirimu. Yitwe kasite twine an HIV strategic plan implementinga eyorutekero kumara emyaka 5 kurantufuhiza kimu kandi tukesha okukwatwa kwa kuvuka kwa mnywerero mu rubuga rwaitu rwa Fort Portal twine bintu byembaganize tukora mukurango tumanyisa abantu bakauka kanu karoho hakwirukoko abakuru kurugombi by'amagara baherizeyo na no kucebera kwabisha otireho no kuhumuriza abantu abikwatirine na no burire obwa sirimu ekigenderire kureba ngo abantu aba bayongera okubasa kumanya okubashemerire kwerinda oburire obu omukora hamwe bagira ngo ikintu kija kureba ngo cyaretaho okucendeza okukweyongera ko burire. Amakuraga gashakwa Justin Nyakaisiki ahawa Sky TV.